Daj da vidimo. Oho! Oje! Ajde! Ajde! Kako se tu piše? Ez... Već je skužila. Ajde, jebite vas Ajde, dva. ajde, to. Ida! Let's go. Gledaj. A dobro, Jelena, na golome moramo sam naprijed biti na vodi. Kaj se dupiniraš, bog te tak skačeš kaj dupin tu onak. Na suhom. Kaj bi ti mislili da ti ženska veli da je slučajno zatrudnila s drugim likem? Onak, kako ti razmišlja slučajno je zatrudnila s drugim? Slučajno, ja. Znaš kako bi ja to razmišljao? Znači, dve iste zgrade, skroz iste, gornji i donji kat. I ženska je bila na WC-u i muški je bi točno ispod nja na WC-u na donjem katu. I on je fepal i kat je prepal i ona je točno njemu na pišona pala. Ja moram pišat, ajde. O, dobro, odi ti. Idem pišat, dečki. Idem pišat još. Koliko ga puta još rekla? Jelena. A jebam, vada je ne dišala bi ja šapita, kam ide. Pussy. Bilo nas je negdje u sam trendi. Pussy. Novi kao s frendima. Bilo neugodno, ali štela sam te posuditi svoj sapun. Mislila sam da nemaš sapun piže, ali nekad tak. Inače štela mi ga posuditi, ali bilo je straka da sam ja. Ali je bilo straka jedna je opa, onda ja bi ga. Htjela sam te pegati. Ne. Kjeva to bran? Jo bi tebi napravio hame hadas, da ti je opa sapun. Del... Ja, onda daj tiho budi, ja kivam, mi smanjuje. Isuse Bože. Gay kill yourself. Mjau. Ovak, dok se bomo mi ženili, ja te bom ostavila pred oltarom. Viš kako sam napravila good moves. Flamaj me, Leon. Flamaj me, please. It's working. Koji si ti pussy in boots? Bro, Leon, hoćeš pričati treba psihijatrija nakon toga misa? Ne bi trebala da sam tu... A kako se zove burek s sirom onda? Širni. Reći mi good job, Isuse ti Boga, onako čini se kula tebe, velim mi good job za svaki fucking gol, ti mene nemaš reći good job zato kaj ti kerijam fucking pesan. Bravo jedan, jako dobar. Dok ideš pekaru. Ne ideš pekaru jer koš ideš pekaru. Ja, Jadni Leon, ne. šta be treba kako biti, jebam je pa. Sam vidio van jutro v 5 uri, došao ti mu pek pred vrata, onak. Jelena? Nećem se remečat s njima na Fortvina, je napisala svojim thank Onda you so Leo. much for Onda tutorial. Leo. Leon, odi van. Leon, kaj delaš? Leon. A, ja sam bi mečao gol, ja sam zabio taman. Koji si ti noj, Jelena, daj tiho boj malo. Imam ideju, momci, ja sam našla svoj purpose u životu. Ti si lesbijan, inače. Koji sam? Lesbijan, jer sam na transgender. Ja si. Ti si glupan. Doslovno si to namjerno napravio. Leon, reći mu nekaj. Čekaj, naganjam ga tu. Naravno da ga prijati, ja bi ga. Almi. Ne, prva bu nam plava, jer ja volim plavu, a vas se jednak ne pita. A ACCNT color nam bu... Green. Green, more, ajde. Evo. Kako bude mene oči bolela?
Zakaj tu ima roster, zakaj smo v pepscu koji kurac? Uvijek mi je za četkicu i porino mi je u lampu grka, onak. To je ne bila četkica. A Melo je kaladonta gore. To je ne bi kaladon. Idemo igrati kaladonta i roketa u isto vreme, onak da vidimo Ajde, kako ajde, more, može. ja idem prva. Ajde. Karmenka. Da sam ja Pepe Ljuga. Bi mi nadimak ne. bil Pepe ili Ljuga? Dva roga. FF-aj se. Okej. Aceton. Kaj? Aceton. Kurac je to? Pa Iskreno, ja sam protiv bila njih. najuseful svojih 2 pointa.